ka naga e ileng ya sireletsa mohopo wa lefatshe ka ntle ho Brazil ka 1962, sehlopha sa France se kgutlela tournamenteng ena hape ho leka ho sireletsa bompudi ba bona ka morao ho hloleha ka selemo sa 2002 moo ba ileng ba ntshuwa dipapading tsa mokgahlelo. Sehlopha sa jwale se tla leka ho qoba ho swabisa baahi naha ya France, empa ba kena tlhodisanong ba hlahetswe ke mathata. Dibapadi tse mmalwa tse bohlokwa di tswile dikotsi, mme ho na le ngoreo ya hore Karim Benzema le Rafael Varane le bona ba ka ntshuwa sehlopheng ka ha ba utlwile bohloko. Dibapadi tse nne, Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe le Christopher Nkunku ha ba karolo ya sehlopha. Ke dibapadi tse 10 fela tse ne di le teng sehlopheng se hlotseng ka 2018 tse leng teng sehlopheng sa jwale. England bile le boikwetliso ba pele naheng ya Qatar maobane bosiu. James Maddison o ntse a sa kgolwe hore o sehlopheng se tla bapala mohopong wa lefatshe. Sebapadi sa Leicester City se bapetse hangwe sehlopheng sa naha dilemo tse 3 tse fetileng, mme o ne ana le tshepo ya hore o tla bitswa hape sehlopheng sa naha le hoja a sa ba karolo ya dipapadi tsa ho phunyeletsa. It's about having the right mindset, I think, and staying hungry to achieve and not kind of thinking that it's a closed door, because we've seen with Gareth, especially in the past, that he's brought players back in if they're in good form and stuff, and thankfully that was me for this tournament. O sa le jwalo ho butswe sebaka se seng hape sa boithabiso se pela lewatle Doha mo barati ba bolo ba dumeletsweng ho ka iphumanela dino tsa tahi. Ke mohopo wa lefatshe wa pele mo tla tshwarwa naheng ya ma-Muslim mo ho nang le melao e thata ya tahi. I think Qatar did a great job to have the soccer feeling and to welcome everyone and respect the culture of other people as well. It's a worldwide issue, and it will be continue forever. I think the Asian World Cup is also going to be here. Qatar e se butse dibaka tsa boithabiso tse 3 pela lewatle ho dumella baeti ho ithabisa motse moholo Doha. Le bang SABC News.